sambarang terima orang pecinta bikin kecewa, sakit hati karena ngana badusta. Sampai hati ngana bilang sayang pa kita, bilang cinta pa dia. Pergi deng dia, mar sekarang kita so tahu tak soliang ape kartu. Kalau sayang pakai hati, jangan cuma sambarang terima orang pecinta bikin kecewa, sakit hati karena ngana badusta. Sampai hati ngana bilang sayang pa kita, bilang cinta pa dia. Bete gale ngana, ngana terima pa kita, ngana pergi deng dia. Mar sekarang kita so tahu tak soliang ape kartu. Sayang pa